Rahnwet na. Pohnpei. 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 Rahnwet Yes, ire oralapakan mesatan sum ang kapese yung Rahnwet na. Pohnpei. Hiyang kasalelye rakacho karaspachanan programen Rahnwet nan Pohnpei programen kapese way raka poy rakasampalakan mawiwiyawi taban wiyawanan wain Pohnpei mona chpan pacho yang nan programen kapese na suksech yawanang melel yang walian kechtiyo chiang ki wiya changa sagaratan ki poniyo wow pon walan wow raksokon Pohnpei yu Hachinga sagaran wow lapan kuburan sanan kan ko wow ni kasapan marlikan na nalagonan kanyay ko Hachinga wow choror to ka saban machay kapnan wain Pohnpei karyawan kapna Speaker Vice Speaker o chawekan koros nan 10 Pohnpei Legislature wow ni kason ko kung labalat samoro labalat o chon tatok sarawikan nan pelian lamalamkan koros nan wain Pohnpei ho bachuan wow ki saban marchon way yung sa Rahnwet way saban man kiyan sa mga pagchaylan kachin kasamo all kasampal Mr. Gregorio Ioanis yay mo ya acting election commissioner of usuhs evasan hansok sa Japan that you want look at Mr. Ioanis ang non-program and kak kasaletan yaralat kira kasampal may bacho kanan men kair Rahnwet Kailangan kami, Miss Kalio. Iyang o kasalelya. Ipato ng radio station Rahnwet, o yan patawan kapasa, kakalikan iratikitik isipukilimaw, and kusinatin isusin na vasal, namba isak payo, lain isisak wano, masansal pan iralaw tuwaw, and bukan kusinatin evasal, yay campaign ni Rahnwet usuhs. Ira oralat campaign ni Rahnwet usuhs, ira silu patohla. Mayangaki kayo, sotra muy campaign and wiyawi ni Rahnwet usuhs sang kilabi sa priyaw lelang ni kawan usuhs kan apariti. O tipsaw koros me patro. Tetipsang campaign koros me patro ni wasakan no ya niliman wipakon te public property pan utan como que mon klabe sa kriyaw nilikabambong mandaran suso iro kriyaw sotra muy candidate o sa wasakan candidate and ne te sapiski sintungal pil te sotra ni pilipil tupsaukan me poipoita te sotra poipoita ni Rahnwet usuhs. Itra me muy yang candidate kan artungal stosa kan en itan pasang aranas ang niwasara usuhs kan. Idan patong kapuriyang itra me pan muy yang candidate kan rano sabis en artungal stosa kan ang sa usuhs. O irok kasilu sotra muy candidate o wali bang candidate kan and patasilinan erein Peter buki tosang kuban usuhs. Ito ansou marapan muy and patolong nan erein Peter bukuat marapang ya right tuat usuhs kalangan. Kalanganan ko mo Mr. Ioanis kompiltola Ohpis nipisadchik kawewe takoch ninlimen waipukan te public property. Ay kalangan program director. Kawewe niliman waipukan te public property ni Masan Pohnpei nan kusinitin usuhs evasan. Yay miyang sapakan nuya sapon government irapan island te alapakan o alasapakan o yang imon government kan kelakan lokale imakan trukon dia lakan so stosa o sound corruption
Mamunin government and epicenter, state o municipal kinpainta. Yang aki sangkan me kisawan government pwukat o me usang government pwukat me yang aki te me tuwe public corporation kan o agency kan. Kalangan komui sansalama o kawewan wasakan makilel so chikak pachuye narana nisuso akom kakawewe maban mie sain takilel nisto sakan narana nisuso Kalangan epan miyak kilel te sain nisto sakan sangat o patohla te narana nisuso. Nan kusen na te nusus me irati so te campaign rana nusus. Moitang orang kandidat stosa entran. Orang stosa entran utana pan miyak kilel pada stosa kan. Aitungal kawewe kilel me pan pada stosa kan miskalio euyata men kasansal. Esotra waksam specimen pada triau makin pada ni koiran wani apali ni wasam ko wani suskan pada yo. Men kasale tatra isinga kandidat momon kandidat kan ai raktin antara me aramas pan are makan uya iran pe kasal yo tanam yo kilan nistosa anka we yang koros me kaiten campaign yo makan itra en kasaleta yang kai stosa me kan service yang we ko rano pos orang kandidat kan kril pan pato yo rano sitra kawatut yang aramas man te puinar mesman puinar mesyo toke aramas koros me panusran kalangan komui kawewe sansalamao amiye me coach me kompen we yen kachinwangi mon susen mas kalangan program director miye rayo nang persentan usuhs me sitakin tatak sang mas patoto me iman kabasan sawat me pit iratik tripono kriau parenthesis A en kosene den usuhs inavasem ang nasansan na ni motan. Masan kosene tuat ruwase me iraitan usuhs o puede karapa makareta arai sutrakak delani arai tungal wasan ususkan airaitan yang pakai usuhs absentee irai lakan melumum kot na numuni tenitra besaraikan raban pagi usuhs pun kap posiklari irai nerane usuhs hari ejotra wewe me koros mesensen ni motang raga usuhs irai kan me tipakita tip marara kale me ka usuhs kalangan komui kawewe pilsan salamao yatuan omukak pachuan isengayakan mekakusus o isengayakan mesochikakusus kalangan kanalbak mau ay Ohpis patuone wanger molang kapung ilailawan wine Pohnpei o irai pansosa kniya atakan te arai tungal at isingokan mekakusus o mesotakakusus o pilmarani raikan misaltian liki napil sotakakusus kalangan komui area miye me coach me konenga insansa dong we me chingal kala la pangkan chelel chingal ansou me kalangan miskalio iman patron kataman kita erein kandidat kan o sabasapan kandidat kan tosa kan mesain tekilel patoya sotaka peiti o peipei nani erein pitra buki eka peiti po erein somususkan en kotti astosa utamban poyang laliki o peipei awi lau iraipan sapanda ni kaya nalakan amban puram patulong nan iraipan pitra bukuat pun kopri repesang o ipil nan patulong kataman ang menen son tetuladagan ususkan pun miya rongapar metana miya son na pali usus kiniya sin orang kandidatkan ay man patulong kataman pun way sukset melen ang raison apali ususkan o tonta usus koros me esota muy ketailen pitata campaign taisotaka kiyang kandidat moni saka tesota de pilpiltame penatai yang aki atai tumor stosa ketai pisota muy yang entoweta campaign
kita episode mui yang yayasan orang campaign harap Pohnpei and supplement ke usuhs mata saramau o Malaylay iban patuan peki kara-kara kuburan wein mamia memasariata amanto na taban usuhs mepan yang silikanite tiyang campaign at may kalangan o katun ekar ay tungalabis yung namban usuhs namban telefon siluriyaw sero paisakyaw riyasak limaw te Ohpis laban usuhs sinabasang siluriyaw sero isisakwalo sero limaw puniyay sa wotro iray pwukat pan bulianita iman patawan kayo sakalay tungalan sa wot miskaliyo o patawan luke way pakon ang ususin mansu pariyakit riyasak silu ketayin kupur mararata o kotlan wasana suskan o kotin kasaleta sabul matayin pung o mananan and pain pilata kupuratay yatay pang kotki yang kililan wat nan tarapon ususko iman patuan katanan me ususir inanan kasambal kalangan o kasalilya kalanganan ko may acting election commissioner kalanganan ko por Koros ayemech programen kabesa Rahnwet nan Pohnpei programen kabesa way rakap iragasampalakan mawiwiyawi taban wiyawanan wain Pohnpei o sabache wan dukulugacha kupurakanan kachin sapali radio V6AH ong nan kaunaptan program kasampal chekan more kalangan o kasalelye